Deba ni tio kaina wo Deben para bella yo Deben yo bella yo Bella wo do Bella corvette Bella wo do Ibara bella wo Deben tio Bed twal Anna Dr. Caesar Acaye ajulu tutwal yub motin yub metar paluo ma kero medicare ili boklok iwang o tin watigi panelists KINYWAKO panelists Caesar Acaye panelists Joyce Aciro ke Lady Grace ke Pascal Kidong Paul Kilama again podi ke bedonyo kalok kan tin wabilo kilokum Ngom Kwaro Acholi nyo ka kede ilen mo ke WATYE Customary land ma tipi ngom pajoma uta ngom pajom football ngom pajoma football KINYWALO Deben donc what miro kong mio kara ke Muzee Paul Kilama in ki ladit Deben kong Paul Kilama chao kara ladit Deben doni iba Paul kay don kay ba kay lok kum ngom Acholi petit in koy tiet wa kong Lagama tini lokum ngom uno tiati pingo lokum ngom cha roche madung lolochi enegitike waberu ma pier beach pier ngwen gimone ma pe uno lokum ngom tia yela bona ga nung lochen lokum ngom ki ne chero no tio mati ni tuer mengom the constitution no que lo can any constitution no mi down nen ni Roma ke birth certificate no mi pero mo lo konego kita kumeri tika lo kone ta ni birth certificate ru mi ni nga ge ni ma gi le ye eno ma eni don kitika lo jemi le bo penyo joma chon ma yangu chako pero check my constitution my Uganda 61 62 conference no beru kan UK uterma quite clearly kama leng ni ngom customary land very ching wigi ngom ene kama part my Uganda weng bugisu Buganda Acholi Lao Teso Ankole and all the Kakamati Uganda Liweng. Dina yet Romaka uniforming partnership new company. Nina tielo chak company in Uganda. Gina ka gimone tim kan ni dok body ka penyugi ni gina ni tinini. Gina biju bi kongu ye ya loga money ni mete. And the man kitika log shira ta. Kid matye ko ni actually tiki ngomgi bagi tiki ngomgi bagana tiki ngomgi eso tiki ngomgi da kaka du tiki ngomgi donc pero mo kelo gima don ko kelo yo tiki ro ko kaka mo kanu a pebere tiki ti Uganda ko kolo ikelo ka me temungo ketoge kid ka Uganda we kaka mo kanu ki board kiriem man in agenda me miu agenda me tolchin agenda ma marach do pia otemelo mo kane ni kel ro obiro riem ki pajo ule ngomo ene agenda ni no tie pe ti wa ni mati gin matie kaka man ki ngomge kaka man ki ngomge achile wa ni ngo uchok man ki biene uchok man ni biene donc in kole mo pe biene ni biene ma ngomi ya chili ki tek ki lim ngom yenu ni ngom yang kwaro we ki wan me do be we ko tien wa tien donc
me a itiki around any willing Julio Milo Tamada. Customary land, Petty Willa, one man per willa, quarry woman per willa. Eh? To be like a Maramir chat ngom. No, Nana, Mirk, Nan of Matimada. Yani ngom in and per willa, char receipt a ticket, my unquare will look at ngom in. Pity a ngom in a peg willa, therefore, Petty be charro. Customary land. Ngom mak ke chik ni Uganda ubi ngo ngom urban centers, towns, municipalities, cities. Meron ngom ini bini te chik mukana ma part urban authorities act yam ngom act machon ma pudwa no kare loj ken kumeri no kita ke lako kare pange kamuchungi endo rom pure roma ni ini rom no plot no materi igena kare welo no list council money mini list si beri ma list money the condition me gairu ne ki standard me gairu ma meta ben no tie ole weng ma ini chako gairu ni ben ki ber ka supervising ina ne gairu ne rwate kingo ki area money ni chi lok man jomo kene ro age kamo kene bin donye Uganda men pe twer ko kolo yam mir nen in lok in pa wa ni pe lok pa ka che ke ken ka no pe Uganda lu ma uto no ben ko lok mir pe lok pe ka la jani ni ko kere ngeko first thing pero no gidonyo ko immigration control no jok be pe gidonyo ko sikit agenda money me mung weko jono donyo ni down bi interpong ke wi ni luke joni ni gene luke no gene ben ko mi lo dogo lo rock ko bet ko dogo lo ma pe ben megi so kid ma wan wajo ni gene ni wek joni dok tugi tam palam pino ni we chari ene miero pe kar ma lach mier ge we ni balalo dok tugi rano chiek ma kom kan bene putie roate ki ni yam ma chon ni constitution ma chon ge wajo ni customer land very ching land board chuli no tiki district land board ma kwa chuli ko le weng lao be tiki megi eso bene ki megi ankole be ki megi Buganda be tiki system ma megi system ma Buganda no po ma no pente Milo land system get a system almost feudal system ene malo ngom matung Buganda ento kama ka ene po legiti customer land ngom ma leasehold land mati towns donc kita neno kene kano nene pe Uganda po te no ben kono lo dano po ka ta ming kaga winyi ni balal ti kono problem pachili ini pa problem pachili kan balal juma mo donc men pe ke po wani chili men ti gina biyale nyoro ci don balal ba miyor balal pe dan Uganda for goodness sake pe dan Uganda pe to po ni ber pachili igina bunyoro ber pachili bunyoro ci ter kam leng nia lu dir chili ene uchirbor umukama guru ma dong kuone pegani ene ki cerki penye ka ma dong peko chi me lwen ni gena wan wa merga kamo kita lwen cheni kwa nyong ye chi mo kama en nge atini kinwa ke banyoro wana chiri for centuries maybe 600 years which is very mabe makere keme bunyor ke keme actually kage tiga temo ke kwerne bunyor men bini actually kwer kwema tutale kakame payera si beru wake bunyor ayele mo berpe lwen mo berpe kinwa mege ken eno wero mo kame bunyor yeni actually mo cher beru no ikarma no ko tieni endo pe ngar mo che bol dano ni ene wajo ni o jomoni actually che
kun ni la go ba ti ka wa ene wa ni ti lu chet ge la ka karum ka pa ko ti no endo gini in birra chili ene tro pe nyomo kama perché por che bien pa balani per ruate ko kolo atamani gina chel magana ti agenda ma mo magen ngeyo bene ni lanyo ti north and northeast chaka we formojo tesu lao chili west nile kinyo ngom mai lanyo mai te ngom ti duong mong magitika gwak ne adeda enano come nan lo tesu be dom tika complain ni dege mo kata tika toki wilo wuke pe berge watigi en kita tika teme yu tu rom chane ben en la kuri kemi ni loja chonya ma pa wate donc kita nan me chopolo ni wen ribe te kane bikelu chopolo ni anywane ni wan ka ga me note mero ma mero ngom wa ka wet kriem wa enano ki north east Takamere from Teso Kormojo, Lao, Chile, West Nile, Wang, Kawa, Toka, Pero Bertie. Young Ananan was in a gana, or lepera at gana, Medema Carano, Angaruka and Doctio me, Tama Megani, and Belero, Customary land is not negotiable. Pewaro, Ngarabe Pochak Lock, will Moniki Konke will, and Mao means justice and constitutional affairs lawyer Ati Kamale. This section is it section 237 Papa Over page any customer land chart no will. She don't know you did look doctor when you look on ya will team fancy your own barrier. No, but what you know. So down here peke ball game ni fencing customer land wrong barrier. No, actually di matilo pa jo mo kaya matika maingom. Pingo kongi penya jom ha tung west ibiro kaya ni tiga welo ngom wane. Actually di matik mo welo ngom body. Ka actually pa welo ngom botu kumu pa ber o nyon lo actually kolo. Kere ro nyota di. Ya. Ene kuma anene wachi lok anything cha kon lo ma rom made lok karan petie lok man welo customer land constitution ma wano ke lo ken wa constitution ma kum ka ne wen pe ye ni utime pe mier ke bu ngarmo okay ana tamana tiao me ka ken Foi lagami dok amir meduni lok mai ni waje ni check madung kombe di gichoyo constitution may 1995 section may 237 mi ariok ti adeko we bero yeah NTA kom ngom ma wieti waje ni ngom mi Uganda be ngom pa nyuali mi Uganda dok biberu megi ite yung me constitution now ento go ra ko loko kan ni dano ma pe annually giromo no ngom ento biro go pa pe go win pe giromo be we ngom biro go pa ngom ya pa lo be ke check man ne pen check man ma 1995 man I don't gin ma go ra ko ye ba tien en kom be gin ma tika team ma tek to any dog man ma joma tiki chene ene gitiro ka will ngom dong atira ne check watine pege no be we ngom ka go will ngom no giti ka pango na pa en to pe megi ti dong lok man ma tika yilu we down on your jo man ma tiki title mi ro go chelo me tika yilu down the plan okay amir mi kara ki Deben wek kong gam kong lok ken Deben lok ke putien a chiel lok ngoma churi lok ke tie nyo petie Deben kai don kong we seem to have
Lost him. Yeah. I don't know, try to mess in the end here. Okay, Caesar. Yeah, okay. Deben is in. Okay. Easy back, huh? Oh, Deben. We lost you a bit, yeah. Koi don't come. Pen put what you got lock me, come on my children, you, but The whole muting himself. Oh. Yeah, Nene. No. Deben. He's muting himself. Okay. I did. I want to take a technical problem. It's possible, yeah. Okay, Caesar, are you able to proceed from there? Yes. If we can have the band back here. Yes, and Aramo Kuboko Deben, and for the Dr. Caesar Acaye Watin. Like it look and ma watching Ngom Acholi twolo ni. I think any American in Loganywa actually. Yeah, Kakari. Ngom and my watching Ngom Acholi twolo peke te mo gino mo no mir ke tem ngo kong pe mi achel. Acholi mi no lego dyangi nyo GWOKO dyang na gen GWOKO ni Ngom enuni. Donc Ngom Acholi ma Acholi kita Acholi tiyo ke Ngom ene Ngom mi ko dan ma ko ge dong pere. That is why Acholi kakamoe ken mauti kono tiyo la kono ti Kampala kono ti biale ka kero gitero kom dano gang. So Ngom ini me kano kom dano I Ngom ini me ko pa wan ma fudwa ko ni gi joma bibina nyim. Bien kana wana wachi Ngom ene wachi giti kede ko kar chino gin pegiti yang kita jami tiyo kede. Bien Ngom pe ini no ti kede no muha ni ti Ngom ma pe yue kong mo ko. Aya. Pe no ke ken actually bene wano nge ma be ni dyangiwa Kikwal. Circumstance me kwalo dyangi ini dano nge ma be. Kor ma jonge ken non ku. The skill me kwalo dyangi actually okar pakar mo jonge wo. Ma gumma be I think it's German or a Dutch journalist more be sleeping actually. Ge ma chal ma lo munyi committee go dyangi me actually. Clip dong ma chon me pa ngi ka futie. So beru twin to twal me wachi Ngom Acholi beru no kun gi kwany Ngom dyangi yo. The same Ngom mano mira chulo leke dyangi ni ena dyangi pa balero tie no ka gire ye ka tie no ka lake ni Ngom mabiru no. I think Aramiro were wajane ni look and my watching Ngom Acholi beru no ni is actually logata ta makonye pe. Kong mo ko actually tigi Ngom ma no daro beru ye Ngom me pu nyim en ma wele tek ko tole willo bo dujuni nyim perno mo chiek Ngom achiel muaga kaka tie mo no mier ini ipu wek Ngom yue joni ini jomo gingi agriculture o dujuni gine the follow system is the only way mo wan protecting Ngom wa ni ka ini pur nyim kamone ni pero mo pur nyim gi riyo gi dek mier ko Ngom yue Chi kombe ini kiti wachi Ngom beru no kadong ini fencing Ngom mo wagi pi mana diangi maro ni dong megi community mo kene dong diangi maro kwene. So ene ana nena mera wachi lo anywa mera dong kene wachi kadong unity lodge imi romo timo gimo ken ma ini miro ni o chero ko dong mere iwi join ma konye pe ni. Lakini kongini bengi nge consciously ingyo tibu padano eni wachi yo ngoma ini tiyo maraj ngoma ini tiyo mabe. The spirit of God mati kong one eni do you it does not lie. You know, one I know we go against and gine again. Ingyo yo mabe. Kali wala pala dilo bani ya fura no ni
Ochero kidi give me your passport for lelo passport me Burundi. But po gamaye gimomo madi. So ana mero wajale mero ni idea mo na mai waje ngoma churi bero no ni. Ene ni lo kanywa ma konye pe. Ana po. Apo it was Caesar. Ngeka Deben is available now. Deben. Miro kong da luong kong panelists muken ne pian we are having some delays. Joyce. Doctor, I will. Andong arui kodong pian you are due to come later on. After Roger Tia where da luong yo to Kakare, one on what you want to kid at time in the jacket can you get bullet and Inong kong anami rom. American or yellow pair, out of four. I put it while down do you magatina and working a bit my part, for a wound panelist, Martino Tie Cameo, Tambene, my bed to 12. Look me, Ngom Kwaro Acholi, Combedi Loco Chero, you be my right. Kiro winyo panelist, the word one more can go wagon. Now, check me Uganda, Tirani, Ngom Kwaro, peke Rama Charne. Pien Ngom Kwaro, make it warning Ngom Kwaro, is a communal land. Ma, you make a big area, can you? Gina, I get ticket where, yeah, kid no mere get tigging on. Kada wala tien me pa jo bene pitigi where me charo ngom. Do ande dane ni lokom ngom wa loko I program eno dong chochok ki rio gi dek bene. Gin ma ara tiga nene era yeni. Gin ma giluo ni chiek ki dong pere ilo ma megwa Uganda. Tien ka chiek tie. Kira na nero winyo la di polo wanyo ni. Article 237 tera tini ngom kwaro pa juma gi bedi ngom eno ni. Dok bene chiek me ngom. Chiek me char ne pe rama chato ne. Pingoni pijuma tika bere area kenyo ka un wakar mo kena pol viewers amegwa dong lo tiano matiano ma KINYWALO gi KINYWA ma pe ko no kir meneno yo madano fur kwede onyo gi GWOKO gi ngom pajo ikara ma wachon achuli gin magitimo ma wakomber ben futi memere era ni ngom gi fur section gi section pingoni ngom ka gi fur gi mon kiro ne Caesar wajo kenyo ni Kong dog we take it for few years. No dog cover ngom kene. Diang die ben mageti no gi cham ge buraka mon ma no gen ge kero kunu die cham ye we ko bal ngom te go bal cham pa dano. Chidong lokom ngom ene ma ko beti ga tema ana nero ni ene ni manti me anywa. Ma ka yam chiek ti Uganda ono juma cherka kwanyo ngom ene no mierge nong punishment. Dok beno jomo ko wilo ngamo li wenge mano chi kunge nge chiek kira chiek ti kwere ni omiero chiene gi pege duoke pien gin go nge atini ngom ka ini wilo ka ini igene I chier ka wilo ne ka taj me ngom eno ne omiero betie gi nyeng ruode ento ini chier ka wilo ngom mo ma beno pege mino wakatache chi ini miero ni ini wilo chi tim gi jem makuno dong gin ma wan weng wange ena ni ngom ini ngom magitiga kwanya nene balero petiga kwanya ngom balero ke kero mer pitutuno wigi lu kwany ngom gi komene gitie lu kwany ngom tie jim mabejo ti ngomwa ma gin ju en gitiga nene kombiro mer gi kwany ngom gi wila ka ngom eno madito ni weka yo motie ginen kid yo meriamo dano ki kinyo wek gen gi tot jim ma gen gi mer kwanya ne gi tengom kinyo kama ngom en tiene enano chi gin wan watigi pega madir chingwa pingoni
wa pegi kero wa logo mera logo ento agiri pa jemi benetie kar bi biro ma piny bi ru bara chuli ere kar ma wana bi gamo ngamo wa duoko chien ineno chi lokom ngom eni gidong gin mo kene chiek mori ma giloko 1995 ne giloko gitian lok penny ono giloko ni we ko konjo maber ngom kenyo giloko pian gin yango no ni gin maber ti ngom ego magen gi miero ni nonongu pimo go ng'eyo ni jemi mabejo ti kenyo chiwo weka da gin kar gi wachi chiek me ngom ti ching clan onyo customary land ento ini romo renting ng'ar moni ko renting ngomi for 4 to 5 years or 3 to 5 years gima enti me ngomi kuno ini ng'eyo peng'eyo so kano mieno ros mo ti kenyo gima bejo ti kenyo kwanyo ni wen kiero madong en ane no kwanyo ji me ngom kinyo chwich wagi be pa me fur cham me ngom kinyo kwanyo eno ni me bere ni no po peno gimo po pege ne almarai pingono go pa ini ye ni go pa ento ngaro mo ko pa ngom chiek tini ni ke ini pa ngom o miero pe abusing ngom ene tien lo me kiero me to me chiero pin men yang ngom atite ngom ene ineno chi lutiano mapajo gi wigi wagi migi wa magiti pajo wangu betut madani ngoma wunu chiar ka paone ni kon yang ngoma tika kenyo iramo no ni karmo kena gol ti kenyo iramo no ni graphite ti kenyo kera komeri no I think a kid go material nyo something like that rom yes rom ti kid go material I think yeah so uniango ngoma joni biru ni gimier ful ge kan gimier furu anywage ge kan kenya mono plan gi tie me chiero pin kuno me kwanye je mano ti kuno pingone je me eno no pe mege ba mono megi gin ruod ngom do miero wangwa be twolo wa puonye wuno men yang je mo wana cher ka miene bodano ngoma gin gu neno ma wan po waneno kache wan wa bitimo eno ni chia wego wan wa bi yabe ke pekane pol kare achuli waje gin mar ko time fuonyo in chia tamone jemi en ma wan wa tiga kar ke yene o miero fuonywa dok men wi wa po wili ye winyo miero betie kindano ni peko en mo por me ngome mier gi neni peko ni gi chubo ka chiel gi doga chiel petie la tiena chuli mo ma chier ka ma ngom ka kamo kene Acholi petie do acholi pelo yela ka ini yela chula ye en acholi ye acholi dega nywa kero no ene arge chwe kanu kene t-shirt ni acholi deg meng ento petie ni mo ma luti acholi mo chiara ka ma gimo ilobo within Uganda I kam koni soroti kono jinja kono mbarara kono kwen petie ni mo Kampala Kenya en makubi gitiga yelo dara mati yene Kampala is a city. Kampala dano wilo ngoma wila ento ti on list ben ma ti under kabaka pepe ti under government ti under kabaka ka indi ma list o lutum idwa ngom chien ka renewing ti renewing idwa ti lokom ngom en wana loko don ki bar ba wa loko don ma pol ento gima ana lego bor dano weng era ni wang dano betuolo uti gi lutela magi ngeo chiek dok po dual dog lutela ma megu gin magi loko ni go kwana dok gitie dog chiek enoni je ma pol matiga diyo gitie ento umini gi kare we gin go nen kin min lok wedu ma chalo tiano pajo dok lok magi lok tielo lok en man me kar kere wakata ta eni bebe ara ngeo ker pol karo waje kere program kanyo lukub lok tie no kub dog tie lok badano wen lok pien pol kar program matika tima mama lok ko machulu ko bedo do chalo gino mergi spying on wan po spying on ngarma wana lok mama gangwa dok peti ngarma matiki twer me genwa me lok gimo wana lok mama gangwa pien gin magin gi lok mama gangi wan po wachere ye chi gin bero mer pe ko doni lok mama gangwa ineno
an put pi kombine kong da jo ka KINYWALO mi lu wara mo kana go mere me pon wi lo mo kana fo to to Afoy la mi Grace ya. Amir miu ba ki liwara Deben weko donyi ba kon. Deben. Afoya gunduju wa uri ning ki neno matine atamni panelists gulok mabejo tutual mera pobe in moderator bi dor wa mabe network otemo yele la kirmon kenyo chiki guma be adugu ci panoda winyu loko duju ka chel padano maguloko ni ci ka gwanya karo anyono ko loka ngarumo bitema keja atamni malupe ki gien momere ana nywak kelwak ni matini ene waro nge mabe ni Uganda ni okolo chik mador ngom mamegwa ene pat berong loya duju ma wero onongo mamegwa le enene beru gien mano kache paune te kira lune la mera chel furu o kawachine ni man la mera Joyce dong ka tiga log man atiga miro donyo ikom lok mako biri dong dano tiga jenge ye tutwal lu dano madong gwako nyo girok magitiga wae ni enuni apoka Acholi tiga ka kelo lok ma apoka one pa apoka one peke ye chala Acholi one wa maru dano amila bol watigi dano magu wilo ngom magu wili yo maka kare maduong magitiga bere mai kina kenyo wanyankole magitiga kwa mabe dano wala bon kit pero mo ken peno ni dianga bene notiga chamu gena dano peno ni tiket anywa mo malupe kikom ngom en ma en wilo ni notiga bere mabe ma cha ken bere i community en beda en no kire be bene lo mono en ni ma wan wati kere cha wana Acholi ikom kaka mapapat mapinu borwa donc wan pe winyo foot en ketma parallels mo kendo waji ni Acholi gwak mo ti ko berdo gwaro chero ti charo ka mo chale Buganda onyo gwak ti chale i mbara ka chae ne piny pida nyogo porche madong jene le ne ka ngage ni tiga cham dan tiga cham gena champa dano mabere ye kenyu ka do dagra no kelu wi tiga ma ko dana tata kunu tiga kela yela tiga bor dano ke mudoko ine ni pere chumi okache nen wando watiga kok mo wachini time enini ere tim ma wan wadegi no petian lokani wadeg ngarmo ero wadeg tim enoni dong balelo bene kong ma chel kakori dong gwaka chul muke no bel nyok gichi wajini wadeg dong kong balelo petian lokka chel gen no ngu we ko biri tim ma meki dong rom karwe kom gen bene ke deggi balelo kita wange kere bene pego ki joma pole ki wajo bene no pego ki Uganda ga kany chidong chao kene bene dano makama en mo ma kitwane dong pato ma awa ki put piny ma papat ma bino ka yeli wa ngome miyo chao kene dong no chi jem mo kene ma ini kwera ti mano bene chek yene mer ini kwe kitiga wani Acholi petiga ti kingom gi mabe amira chat yana mana nak ibere ke yadane bene ke yadane ko kumberele enini dano chan timu boy kom dano
Macham ken dano we chungo maber penge wa ngam mere tim kuna no ngam tie ka mani we wi chak tam ni ene tim ki money cham ken to dog gen ma tek to twal kombele enene a madon ki dugo ki kam widana don konyo ngar ko waj kom madon ki dugo kere ki kam tika kwanga kwa kubiri umeo pe no ni ladit mo mo dugo ki kam kubiri uber ka nyuru yo ma ti bot tier me pu ben lo tier don ne no gen ma ini tika timone che lo tier eni don man ma ko pierio we dili ini don gudam ma pe ko nero baba ki mama ki ka pu mo ma di chu mi wa lo tier ko biri ini don pu mo ma di peke ada palok en benani wan pe ka tiki ngom enini benatie angeu ni lwen ubino yelwa dano to ento dano potum dano to omiyo cham keneti no ngom kam kene magwako nyo udong tie magi pega tikere pidano muta adane ben muke nong tie ku beni wano nak to twal pawa tiga nya mano wek no mi wakar ma chako tiki ngom ego ni dujo watimer nong wakaka kilo tiang siela rio mani kenyo dong no ben chao kene ka kikoi kwa kinene no dong ker bepe si kado nen pero pa wana chuli be dong chan wa o ma pa waram wa nywal chi dong no chan dong rach twal mono ene ene wie ada palok ben matieni wan pa watiga tich kingom wa megwa wa be kaka dak gwa da ne ben cher chi poke mana nak pa bera da ene kama kitiga tich kwa wang me bor dano ngom ka mogo wan wa winyu gine ini ko mar me Uganda ka kany mati jo kene tiga tich ki power magen gi tikere nyogwa ga mente nyogwa dok tich mogo chalo mongi nyo abili gini mai no ngan mo ne cher ngako ngat wor ki mudo me chimu wangom mogo mago pistol e chimu ki wangom ket kire gacha kine eno be wan winyo ber katime kumar me Uganda ka kai don wan nge mere lutela ma me kwa bene chamu kene bene ana no chale we go ngak lutela wadon ku bir kuno strategy achiel ken madong en loka ngoma ye ki kar ki kwi ngomwa kadong loka ngoma watumo ka loka ngoma watumo loka ngoma er pege tiga tero borwa nyo pege tiga ponyo wa nyo pege tiga kelo projects makonyo wan mang'eyo kidyo ang'o mumir wan wati kere ki ngom ma megwa chumi ada ino cha ke no ngom timburo mogo mwaka Pierre mape kiker kirwa lakwera chiel moi papa er Pierre mane ene pero ma wan watiga wote iye manda wa do pero pieni wang dano wi chudo ding tutwal wang dano petiga neno je mano mir ki bet ka neno ne siano di dano matek mi nero kita jo ken don kupi don ki kwili gi don mung money ni ram kar waru ngom kirma dit ko kanyo kwene kar ram piko ne jeba mor gir ki muchomo imaru ki kon
jo ke kelo ki mon be penyomo kelo mer kere ke mon ke welo ki bajaj ma dieta dong loy bajaj nen chiera gi dong bene gi tiga tumo ye yanen pipiri ni bene no fut peke ngeo ma be era dong ki mer ki ngwej dong ma tek chale we no dong yang chon ki ngeo kwar bene gi kuja no ye pe yom pingom ket mano ki tiga ti kere chi chao ke ne remo no on no tiwo pa jota gu keja ma tek pikir yo mano ki tiyo kere ke ngom chi ana no chalo wana choli o mere kirika beti ro yup mogo ti ko biri chalo yup me rocho pajo mati nendo piare wa bero mo beri pong duo ma yini no ladit ambassador laro tono CJ ladit to windolo dan mo ma yam kor wigi chalo mego rosalva yuagi eno yob magel tika beri yeni kong dong tua wan kameo tam tie wun jom ken mo be beri zoom kirko iti lobo kwena ko iti lobo kwe o timbe kong wangiu yo ngo ma waramo kere yapo ki wang dano ngom wati kere kirka char ana tiki ngom maramo gwak eka pierio ki wie aramo timo ki gena ngo atam ni gini ego ni wawur neno olo je ma waramo timo nega kenyo wek pe dano bed mer ki ngom chido tam char ne ken chala ene solution piani lutino ma ine nywale ni ben fut ko be nywal ni mo chika go nywal ka dong ine char ngom li wen gen go be ber kwene gen go be kwa kwene chi atamni wan chala choli umer ko ber wadogo ka cha ngiu je ma pat ma waram tim ne wunu magini ene peti changara shel ticha ke kwar ticha wan chalo nyor tich pa luponye magiti mapapat ticha daktari dan magiti vet environment officers jo magiti land lungon kop lawyers kona nga gini magiti kaka umir ku pirgen go chak ne kiket gini ini wego pet ko kirwa anpar ono bena tiki tam ni katwer achuli mer ko bel ki again council of elders marom bere peke kwar not independent manero mo kache nen no la tela mo magwak no petiga timu gena ka kare no council of elders kong giluo kong ki chiro kong ki telo ire kong neno si kauno kitimu gini kama no ni paju tudugu bien mo ma di dak bena makwara makawa timu le enini si we shall be great again. Mana ene we long mata ne be ka nyware. Kada ona no e pangarmo bite makeja. Foi to al ini lo mo be dok bene pe nuoyo lo pa ngarumo kane. Amiro penyo penyario chik megene pen chik mete guardo ka tiro. Iye che kerro ni kombedi gibi kerro Royal Commission on Land. Chilong atamo in chalo mai tie te der kuno mir kai pengi kong nga gi ma bibi on that Royal Commission on Land. Kidong gina ngoma gibi timone. Mon penya chiel la peny marione ene ni pingo palameno ling li tiek ma chule tiga deno chan. Dok chek me Uganda ni wajani ilok me don lobu parliament new ot moko chek ene mo gina ngo magitimo me don lobu keeping on parliament ling li tiek ilok pa chule ni kun lok me don lobu tie ye si pa Deben pa ke indo ka mo dugudo ke question ni ene ni ma na opinion ni Abik gamu kamatwer gamu ne. Kakwak kamu kene mano da Amerika donyi kweti ene dong fudong ba bigamu no apesi la game. Amiru bene la gama ni bene ikine bekti ye.
ingeo parliament ma megwale enini wek lok mo kati mano kikelo makilar nyo kinywaka nyim parliament no mir ko ngar mo achiel ukel lok enni kibedong chalo Acholi parliamentary group bene gen bene gitie ki yo ma gen girom kelu ki lok ma megi gita rom tabling lok ma megi bene e parliament chidong kawa bere gin ma mi no parliament ulingone tike ena pikum bedele enene wan wange ma be ni fudong Acholi parliamentary group bene kin group okke dano bene peti achiel jo kene tie loka belelo jo kene kong Johnny pege yelge gubedo jo kene Johnny Watt jo kene wai kong kite loka mot chicken dano kato ming mao mio meka kagur doka achiel me bino ka wacho leba chiel nyot wot kidwana chiel dogo gin mo ma tek tutwal pien food ana chere ya duola ngarmone enini acher fudal alanyo eno kuno piloka balalo nyogwak anda tika mirne chalo ladit Caesar Nyeko umir en wangi dong kong kirere piene le rema moni chane en dong ana mirne dong kong gen go don en kaka Caesar chi no ne ana be chera lok ma tek kom Caesar iya duol pa Caesar eto no awala kerne timapat nata rwako mampat iye ka kenyo chi omeo atamni kupiri enini gen petiga bino ka chiel melok leba chiel pia poka mati kingi kidong bero mapat petinga rumo manechal tiga nyutu kitele ne mo mati wangi mabera atamni wangi pabe pio achola pia erka kuneno kori performance onyo kit mano dano kubiri tiga tikere chumir gu mokta mabe makal meta ne ki ywe chalo chilo mo ko ywe kama in mangar mo po dakachi atam ne gine en be ber gena be ki mir wi po wil ben me wajeni parliament me Uganda wan yang no wangi ne lutero ma me kwa mke no ti magilogo tang kago o inyime kuno ero wangi ne chalo dane molo duju ma pengar mo ti machungo me wacho loko nyome kelu lok mano dio chalo wan kaka enini o matek chumi foot parliament petiga loko eno ni kidong ben ne chalo pa ngeo no kit mano gitiga chulo kere kidog kuno pian wange ma be parliament wa me Uganda ni chiana wor ye matek tutwal ti je mo ken ka ke mir dano lingo sino chiana mo ti wor matiteno kin dano chimio no dano ling lok bena cha ken lakke makir ka che no de ibor chale la bu dong cha ken dong ruone de dugo no le godingo no de ner pinya nene we se mono kita piro bena kede atam ne bena be kampa ka ma piro ne bena ka waje Yeah, foi tutwal. Paul, miro gamlo bana nok ko don kan. Yeah, aramina gam lok pa jari Adek mun mako muloko. Me achiel lok man ma unu winyani ngom pa chil te twolo dan pe kono te vakan. Menu anywa to begin with, Mario arop. Then again actually no do pe singi gen giti do la kuchel. Lok man ngom pa chili kono pete empty. Menu ene ati awaji lo reta me rompa waje ka ine ringo chaka yitung wobulet maybe no river coffee maybe no gana gana throughout North Bunyoro Kenya North Buganda North Bunyoro inoni
Ngom initi empty. Empty but don't learn ngom Acholi pere Acholi mayro malachit in laboneno, down laboneno, odi laboneno farm. You know nini ngom Acholi empty. It is rubbish. Pian ginga tini pindo loy wow mir rob do kita igi mero. You know dore agenda me mong mati chwingi eneni loyo mati lo Acholi ni yena gilak ogriem wako. Lo Acholi gilak ngom yino dok megi. So pa ye dok ben pa ye ni ngom pa chile ke pang ngom Acholi tika pang ngom yang ko la di ma pie bien ka pang ngom ye Acholi tika pang ngom le bu adi ka pere chi dok chen Acholi tika gena welo ngom le bu rural land adi ka Acholi pa welo ngom le bu dok chen as simple as that. Donc anen way lo me pang ngom gin ma miro no lu tela ka gitie gunong kon government ayo mir mi kon ki down we go chak tiki ngom mi tractors mi ngo we down chak pu kita yam chon na chiri we chon ma pia government ne no bini ke we kar pa min ke no pe ngo bene pe ento mir ni chan ma ke mi uni chan ma chuli ke kwan pe no ti chan ma chuli ke watu pu porne balal ser balpo genego cham ki pornego chana yuba chan ma government yo at a high level me making sure na chili po berikit lim mo chingi me supporting it tiju be pega agriculture be ke cheke ballo na so pa ye be ni lok me pang me lok me reo gu pen government mi kon down chak pu nyim tele chana ma dit no yam chon chili puro gena mena sunflower mena merme ki Nyeko ke kwanyo father John Omano tika kwanyo down to me per sunflower ke tero akaka biro ni angati ni chan mati Acholi ni chan magi yuba from above pe chan mani Acholi kon ubedi ning pe merfu ange atini down ubedi camp ento one ke kene po ubedi camp tesuki lao ubedi camp. You know, gee, better a low lock my camp and I don't but excuse me for doing nothing. At only the pen empowerment, government me Lutela got here the open government and mirror equipment me pu, mirror subsidies, coin and pu or my pu, we're docking on Kitachon. And then, Kilok Mario Parliament. Itanane parliament me Uganda. Kaunen composition me parliament. Parliament me Uganda ne kirigi go kwachono. Ini tweru ye ni Western region. MPs ma Western region. Loy me provinces Adek nukan ni Buganda North and East Wing. Welgi composition enano. Kero bol kuini ning. Parliament ne kong tirik. Me ario kiti wajini. Down katika welgi left, right, and center. Ma kere wajini uchat me gicharu me yo. You know, piani tiji mo parliament inu timu ma lokata tama nonsensical. Me made the well karamon ma doko no ni kumeringi karamayang guno lochen 61 62 London constitutional talks well karaki choyo le weng man kumeri awini ni karamon loke medu a constitution me Uganda again bele down in Uganda. A term limit, age limit when ke abolishing menungo bribe parliament ni konye pega pe be ngarma ko ketiye chwinye ni parliament kono be binu ki check mo man yaw down ye mo ka be pego lo ye anyway parliament gino tete ma down ni nano magi chelo down mo street magi nano en ketiye ngo so parliament ni pege ketiye again you be tim gi moma free and fair pe down be you parliament ni ngara chele kene loyo so I remember and come look my own log on and anyway look my pound on is complete nonsense. To me empowerment where the poor may I go come back yeah make a bit Apoy le twal Kilama and Amir mi cara ke la mi Lady Grace ka ba mo gamta. Apoy more down wing.
Dano viewers magatika neno wakika bedo mapapare. Ki panelist weng. Lok matine. Kiri nero ni kinuoyo nyowatika medeke ni piene ni lok miro piru wachi kwan. Dano kombede ni watika ponye. Ti puony pe ki puonyo ni rachel ti dano weng niang puonyo Jimmy weng tero kare. Pien dano gubedo ikam kata ki dano weng wajane. Dano dugu nen chalo pe ki pe wanera nyim ni gina kuman eni bitime. Dok gima no tima miete ma tek ma kombedo wan ki chako timo ne kombedo mier jam gina mier ki timo wachon. Puonyo dano pi be pa ngom lonyo mi ngom mi gina ngom. Pien kape ki puonyo dano gi timo jima gi tamane gi te timo jima be no pe gi te timo jima be ene kama ne chalo a pero wa beri ene ngati mo mano miero ti wi dano mi nyoto ket pu kiri yam in pe tiki ngom no a kape twer pu en pu mi cooperative nyo ma nyo kitima leya ko ngon puonyo dano mi chako tiki ngom mo ma be pa ngom GWOKO ngom tien lo kano enu ne obedo pe bene pe enu ne bene dok ni bal pa ngaro mo ko enu chao kene manaka yam la kuri gina kuman ene pi otime ni berikam put near mo kwa kar mo kwa mati history ni jomon gu berikam igang ilobogi pi otime dok pe wange no ni ka dan gu beru luak ma ko piare obichele ngo matime pe no wange ni dano berwenyo ko ki Jimmy berwenyo ko be pa Jimmy berwenyo eni balu kaka wan en kitime balu kaka ene kita ki balu kere ka weo dano ngak iyo mapol ti mier waloki mier wachak wuru ponyo Jimmy ini nero komberkeri nero peko machalo South Africa gubedi ye piluak mwaka maduong en loke apate ubao dano ko inero wa nero gene dano bange ko pendi pegi ngeyo endo piendo kit biru acho biru pi gangu ni tek weko dano ngak so mier wa temu wuru ki tek wa mi duoko dano wi dano chien gina bene raje ngati mo la chungdwa wa bene pere kiri gavmente kiri kwen la chungdwa bene pere mi konyo dano mi doro wi dano ti Jimmy ne tek ento angeni no ba bene bi konyo wa mier wa nirwu ni dano wengu yabu wangi ma be ngom wani ngom ma megwa angiji mu ke anti kateme eno ngom po be chalo kapet ma ini ramo dolo ne chero kere kamo gima miero dano nge en pe dole ni ti chero kere kamo bi beru kenyu ba dano miero ku chak wangu miero chak yape mi neno Jimmy mi puonyo Jimmy be pa ngom ki ngom eni miero po wanene ngom ki malo eni ki ken ngom ati pinte ngom kuya ungien mu weko dano wen komberi wangi ti bot wane pien ti jimu ken kama penen eno lonyo WATYE so miyo dano gubet ka kibir ka ponyo dano mot ubitero kare ento dano miyo wangu yape mi chak eni ki chak ponyo lutino chon dano miyo ki chak ponyo ki chon angeo en jima kitimne en weko bal mwaka piare wache mi balo wi dano wek dano pe gubet ki ngej pien ngej ene lonyo dano pe ti ki ngej pi be pa Jimmy so an pa da bi lok mapol pien do lok mapol dan gu lok mapol viewers bero gu loko an mara tika poe dan kero en mier wo loko wuno eni wang o kama wa bi puonye ye wuno mier dan ko gema pia tek ene ngej ka watiki ngej waramo dira nyim waramo lweny en kani wachako lwenya be po waniang Jimmy ti po bi pebero bi dire kama bi chu po chairman no ke ken wa bi jiwa daksian ana po yo dar pi mwaka en 2023 ne angeo ko ne beno wa bo ene po wanu yo po don kon pedo man ma Agiki me mwaka ne wa bi me de gure mwaka manyam ni yup me makete en wang one wa bi ber mer ki program mo ken en wang one anda ti ko danwe apoyo
foi to twal Lady Grace a jolo bot mai ni mor luak weng ni mier cham karang ma be ki gu do ni ma ma nyen ma be ak man beneni program me gifti mi wa ni amir lungu le mi wa pasca we kan o gam lo kan I'm more down away, more panelists, more viewers, wang. For lock wang long down and lock up a bit no lock. Like another take a canny. One nano kirta gamenta and the cigar on your kwede, you mock a can, met dear wow, quidgy, make quano. Kermati come what attack your wang. Antom your pay one yache. And now name meeting and make a baby pong duane. Down of being no committee ye can me tell me money carry don't run in pengen walk ana yo be konyo wa gi pero en a lego ni down well me ro te me gi ter gi wen ni kon ki teme ki bet ka chiel repay ya ter kon we chu wi wa ka chiel wan ne no ngamo romo ka te kere I choka choka en mo be bin pong duani amor wen u cham karama be o binan woni mo amanyen a foi to twal pasca atamo no oi kar ma bo kan mier wa win views pa gina dano matika winwa ento mo pia wa obadonye no ni amiru kon panu section mo me constitution ma gitiga read the law section 29 me constitution kate ki law ni Uganda more mo be ko mo ke ken ene kombedi gitiga wa ko lokene ni kai ndong ina nywale mi Uganda I romo be ko mo ke ken I romo tinge ki ankole I romo be ka beri Acholi donc they use the word settle anywhere in Uganda. I want to dwell a little bit on look in me. Then combine what near the the idea of settler community. Tio kanya the twal. Then settlers. Tiga settling. Pay actually can tear away former West Nile, Navy District, Moyo, here Jumane. Ikamu kena bene ento di way actually matek kotwal dung lok man me settle lok ka tek kotwal pen yang wanel utime chon kar mau no muni we settling I kabel machalo Kenya kabel machalo Zimbabwe kabel machalo South Africa minori dana man nok ken gu kwanyu 80% of the land dung anyu no gi nyo dung and in couple of perotec between the actually pen wabinyo ingom wa donc gen get a tick in Mediterranean any Ugandan can settle anywhere chilong kawa neno be who are these settlers and gen abem memo I don't get a will warm of a large magi goyo teaching one annually don't peben wa one year Mono jema miu père de toile. Dori, kede bit long your tear. Gen non be why don you in don mono mega. Ni gen non wede. Check on what the teeny in kay in annually make a money. Premier will ngom mother I ngom me ngom ni pa kede bet dong ra o ben chek ni ta in noi pa ngom yo bir betie wek dong ngom be dong o lak tai do be negi mono en giti ga read and look you know ni wek dong yo ma dong wi dong ngom dong ku lak ni me a ki pang ne me dong ne gene dong ni wi ngom mono lok ma giti ga read ne ma tek ma da sinong amir mi ka ki Deben may make it to comment for viewers. Yeah. Kama pura na yan o lamego Christian tier online ba? We might not have time for that now. Let's go to viewers' comments. Yeah. Oh, okay. Afoya,
gwak no network benete yelo la megawa show me dong param ben piano ma bet twal alo mudwa tiga wache apo e won liweng mautie kingech makonyo choli duju chiadek mukarni oberu lokom balalo magi woro ata ni kidyangi yes for mater kidong bene amiro janet tiga wa poya muwani apoya ki ojwang nokrach tiga wachi how many times should talk about this issue of customary land and balalas. We know that there is no rule of law in Uganda. Why don't we start to act and start resistance? Let's open a fund. Okay. More any time I make it, eno choyo karke kany, rom beti no time I make wako, but eno kate kere. John no Raj Benetika all actually should come on board. Everyone support by money in a collective fund and labor. She in bracket as well so that we face the invaders. Our problems can't be solved by mere talking on YouTube. Yes, Rombedi no pay valuing, no paying no the powers of YouTube at the moment. Chino chao kene nge ne romber tek miono ini chayo lok mano wan wa lok ka ini. Pian man ini en dong wang o ma wa dong kere ka bene ni yup en kita ini te amirne man meriamo invaders ma ini choy ni pangeo ka cher sele ka yo betimo pian ka mete dano maduong nyo dano le ini ber maduong e amiri go biene ye chino mero oloto gien mano woro vot piny mapat mekelo wan luono weng nyo wan achelo ka achel chika de chai YouTube obedo chino pedak gien mabe pian man lok ma wan motika ka in pa wabalo ka wachu piny kong ki ya kong CP pangar chel mati ispien kaka in mukwanyi chao ne me lok pe chao achel kul madong biro chao ya achel nuchu pian wan ka ini ka watika biro pa wabiro ni dong ni kom chawa ki kom chiwa doni wa biro mogo cha da kia piera dek before. So I think dan egani pating armo matika bal chawa ne ma wek ko no wa ye lok ini waje ni e mia talking on YouTube eni pa bal chawa lino government chawa wane resolving a conflict of any magnitude always starts with a communication like this. Okay. So I am blissful that Tarpalu initiated this program to unravel the mystery that surrounds Acholi land. Afoy matek konyokor kigamu loka ini. Afoy matek. Kidong Susie Woods, tie matika don tie me boy wana poya pijeme ma wana tika tie naga kany. Kidong lino gomek benetika mereko nwachini it should now be our daily task to educate our people starting from the household about the importance validity of even the smallest piece of land. This should be a repetitive activity. And we have been doing this consistently. Labo miyone malo, labo jallo komwa. See, atam ni man liuna for imatek total because it makes more sense. Ojang na rachika waini, if 5,000 in Acholi land contributes 10,000 each, and 100 the 1,000 Acholis in diaspora contribute 100K. 1,000 each. That should
should that would at least give us enough money to get okay. Apo tell me matek ento how can I don't know pi dem mo mo We all get a Kenya. eh We all get a Kenya. yes Lino Gome the parliament should have been our source of support. To me, it looked like this parliament has also been hijacked, which means that we should not pull all our eggs in one basket. That's why I know, John. You man me konyo mero chupatele in Pemiro one pedong mirne wabet ka leaning kom gamente nyo wabet ka relying kom gamente twal onyo gwaklo tela wa mir kon wan lukin gange be kon watimu yebe ma wan wa ter tim ne mi ne poin kar du juk me yapu wang tiga wot ka kan lo mu do atiga wani the way I think members of parliament lack unity, corruption of immediate action due to the fear use of Lotino ago to distract unity, lack of organization to use youth to fight. Yeah, Logada doing Araba, thanks for the program. What was administrative action? What was the administrative structure and roles in Acholi from family, community, clan, village, and chiefdom? How can we revive the structures and roles? Enuni atamani ni armala chen dong biber makapanyan chiwa dugo to anana in because the topic on its own. Dakbe did ben a large twal. Kidong ben aromatic on WATYE. I believe when we revive and strengthen those structures, then we won't have to plead, beg, or get taken advantage of, or deprived of our possession of such a land. Yeah. I think looking at Araba, Kidong, Lo Mudwa, this is a real. This is a real take of Acholi land, which God forbid, seeing Acholi land as a prestigious land, Kagamente Pekelo, tractors, Acholi outside land can buy hundreds of tractors. Yeah. And do you want to and enemy? Lino comic, WATYE. The cure of any disease always starts with its diagnosis. Now that we have known many loopholes that make solving these conflicts hard, can we devise some short-term means to rescue the solution? Okay. Sorry, the situation. So tika penya ne no yomo ma waramo gena okere chucha mon en la penya. Mabero bero wa peke la game pi kumpiri cha mabero diwa. Kidong arba an independent and self-reliant person or people are very difficult to corrupt or become easy to weed out the greedy and selfish. Yeah, that's true. Actually, Tradition Forum TV man ladit jangole Muzee Paul Deben, we really need to change and start making use of our land. How can we keep land unused for 10 years, or even if it's a customary land? Yeah. Moro miro ude puonye wono kid matich ke ngam no kakany. Kany bene lo mu dwa tiga wani mego Professor Robina Genke, the tallest young lady pe tien tie kany do
won pe ni presidents who pair attack atau ni won jo ma rom go chi mo chi chot o mir ai won pe na ka tre ne ne won o winyo dong manyor pair attack ne ko to o chwal lok wo we o go dano wa ko kir ka che po che dano kar mo ma che o foya executors 256 the reasons why the Acholi lands are being stolen is because of the leadership. Some of our Acholi leaders are so selfish that they are bribed with money. The invaders paid those selfish Acholi leaders. Robert. Oh, ayo, look, to tear. Well, to you, yeah, don't. Le bureau, me go ya, hotel church malo. William Chola tiga wani, actually ma will ngom Kampala. Peke, get here, airport tiga twalo. It is not customary land, my children will not Kampala. Urban Land. Wajati regulation ma urban land is different. Can't be a copy customary land. Pero ka wilo Milo land pa Kampala. William Chola should pay more attention. Yeah. Kidong, Acholi Tradition Forum TVT watching it depend. Do the Council of Rodi have their head? Do they hold all members accountable for their bad behaviors? Manda Romero anakwang gene. La penye inodanyo we ke kwar ke kome ka we ke gami ba omera. Kom lo na penye mabe. O penye mabe. Pian yam eno miero chara ke ngom kuno ngaro chara ngom no diro ka miero kongo tu pe ini chara ngom ina nga in pe ke twer me chara ngom ke kome kidong ben ka ini man William Chantiga wani let's remember in the 80s and 90s WATYE Mauno were in our area took our cattle, claiming to be theirs. I think. Let's take care. Those people must leave our land. Monologue for William Chan. Idong lom jana na neno tido o na chalo chien dong keken ena ye obedo ka don chien merpi pije moyom chunya kidong. Constitutions can be amended. These discussions and other forms of documentation shall definitely be used in future as reference towards constitutional amendment. Yes, man pere. So miro mere unuka lock YouTube. Pedo miro bere mia talk. Yeah, anapo mate. Atawni mana ini ene dong ma gikene. Okay. Yeah. Ana for dok tam padwa weng magwachado. Christian ka initie gitiga yenyo yaw mo ni maboni. Hello Ramoy. Yeah, kai winywa kai kam lokam. Ke mo na gitiga missing in. I think network. Okay. Christian then tell Network. Okay, I'm a boy that while Tam Mono Kurtigede. Dog a boy Tam Paluak Wing. Dog I know any man I don't be very Kachoka Gicken them honey, and what we do don't get me or Duro at a Durni on the 27th of December. What am I deep with it? Down away. I get where on ye mono bed on it. I'm going to keep it in my bed. Oh, okay. Teach 12 Tam 12 cutty, Ngom Kwaro team. You know, teach my teach Jim, I run my ticket many. In the
dong kin mot ami yo kar kong dong kita jui wa tiao ke chok wa werin le meg wa Joyce legi wa Joyce Kar. Apo doctor. One for me wa po down on wing me beru kwero wa kar e no wing ni o wa tumpo mwa wa po ben ba to twal me mi ne wa yor ko me de ge nyam tam po tar pa lu pi program wa mi on for whole year chi wa lego ni wun du ju weng mo ti wa ko no ba GWOKO cham karama be wa du nyu be mwa ma nyen ma be don wa lego won anu ba ma twar du chi wa fu to twal pi jimi du ma ti ma be ko wa ni cha ka mwa ka eni mu cha ka ni o ke wa gi kana don wa ti ka ti ko ne ku pe mi yor kom ku be ne pi GWOKO wa ge jimi ma raj mu kana du ju ma no be ka te me gi dong be ne cha ma na ro wa legi ni ka mwa ti ka tungu man I KINYWALO wek wa kar ma be mi yor kom I GWOKO yu ma ti ka wor me cher ka limo family I ber ka chel ge family gu wor yo ma be mwa ma nyen be no cha ma be wale ko pi pa jo ma megwa I Acholi lan ni we ko ru ma be I wa mwa en ma biro 2024 ni ala be tie ini len wa ge wang me kisa wek jimi duju ma wan wati ka yele me temene utine ma be ko no I wor kwerwa wale ko man ma chek pi be pa wori Yesu Kristo wor amen Deben de Ramalor program no Okay, ana po matek ero bena po bigel po wiwuni wan chalo jomu kene magwako biberi tiega kai program kene furu bibete itar palu ero panakus enini gen wundo binana ge way kamanyan si wan ge furu biberi tie po matek Kamere baro bella yo, kamere kyo kalla wo, kamere baro bella yo, kamere kyo kalla wo, kamere baro bella yo, kamere baro bella